Shubor nakaslem jong Nongshong Hima. Kakasi Students Union Mawprem Circle hanya kesengi kalayo ban pelat Paidbah ya kakali kit Nongpang lani ke ambulance kabelalong hador bar hall jong kadong lum ksad ha ketiga kesengi ubak Mohendro Rapsang lalong kum ukongsan ubadiru nong mikmat jong ketiga constituency kat bau sembut kongsan udai ubak Shampang DL Mawprem ubadai litigation secretary KSU CEC haringkat kejingadan nang ubak Roch B Nongbed ubadai presiden barim ke KSU Mawprem Circle bad ubadairu Assistant Organizing Secretary KSU CEC. Haba ai jingkran ha ketika sengi kumukong san ubak Mohendro laong ba kejingerap jong u ban ai ketika kali ket Nongpang kamde ke jing mentoy jong u shimet henre kalong ban ai ke jing syakri u Paidbah Nongshong Shnong ketika than bad ya kabriu henyo trap hi barok kawai haba dan kanu ke jingpang jing shitom ulong bau kerman bau unyo biang ya ke jing job na ketika ke constituency ha ke election ke bansawan kanang bau unyo ban ai saya ke mortuary van lan ya ke kali ket medyap ban IT syaka KSU bat ka FKJGP Mawprem Circle. Nakaliang usembut kongsan ubak Shampang ulong ba kani ke jingyo ya kani ke kali ket Nongpang hapo ke Shnong Mawprem kan ai shisha ya ke jing syakri ke papaka ya gi Paidbah Nongshong Shnong ke than. Dan kalian kejonga kum presiden juga KSU Mawprem Circle sisil la poi sebentar ke bakadu apa kani ke bentar ke kongsan apa ngi pelanyo jadi ni ka pelai Paidbah ini kali ba wilayah lum saya lang adu meneh antara ni kesi krau juga Mawprem Circle di Brokawai tinggal kepat di MLA da shobai Pyllait in ice container ketin mendaksi publik naiba nai arajar amuat pelai Paidbah ya gani ambulans jong Kakasi Student Union Mawprem Circle ketok kemudian ya gani ke circle di Brokawai ba kediam binot ya kam jam ba mencekri hok ya raka kam. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.